व्याप्तचराचर भावविशेषं चिन्मयमेकमनन्तमनादिं भैरवनाथमनाथ शरण्यं त्वन्मयचित्ततया हृदि वन्दे। त्वन्मयमेतदशेषमिदानीं भाति मम त्वदनुग्रहशक्त्या। त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तं। स्वात्मनि विश्वगते त्वयि नाथे तेन न संसृतिभीतिकथास्ति। सत्स्वपि दूर्धर दुःखविमोह त्रासविधायेषु कर्मगणेषु अन्तकमां प्रतिमादृशमेनां क्रोधकरालतमां विनिधेहि। शङ्करसेवन चिन्तनधीरो भीषणभैरवशक्तिमयोऽस्मि। इत्थमुपोढभवन्मय संवित् दीधितदारितभूरितमिस्त्रः मृत्युयमान्तककर्मपिशाचैर्नाथ नमोऽस्तु न जातु बिभेमि। प्रोदितसत्यविबोधमरीचिः प्रेक्षितविश्वपदार्थसतत्त्वाः भावपरामृतनिर्भरपूर्णे त्वय्यहमात्मनि निर्वृतिमेमि। मानसगोचरमेति यदैव क्लेशदशातनुतापविधात्री नाथ तदैव मम त्वदभेद स्तोत्रपरामृतवृष्टिरुदेति। शङ्कर सत्यमिदं व्रतदान स्नानतपो भवतापविदारी। तावकशास्त्रपरामृतचिन्ता स्यन्दति चेतसि निर्वृतिधाराम्। नृत्यति गायति हृष्यति गाढं संविधियं मम भैरवनाथ। त्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं दुर्लभमन्यजनैः समयज्ञम्। वसुरसपौषे कृष्णदशम्या अभिनवगुप्तहस्तवमिममकरोत्। येन विभुर्भवमरुसन्तापं नाशयति स्वजनस्य झटति दयालुः। इति श्री अभिनवगुप्तपादाचार्यकृतः भैरवस्तवः।